And I just want to start by welcoming us all to the inaugural Te Wananga o Aotearoa Leadership Summit. No tērā marama I karapinepine mai ai e tehi o ngā pau arataki o Te Wananga o Aotearoa ki te hui taumata a tātaki tuatahi a Te Wananga o Aotearoa I tū ki Kirikiri roa. Ko Hana O'Regan tētehi o ngā kai kōrero tokowhitu nei I haramai ki te whakakipakipa I te hui ki ana whakaaro. Tātou mā, no one else has the ability to make the kind of change that you can make. Ko tā Hana, me aro Te Wananga o Aotearoa ki te whakakaha ake I tāna tūhonohono ki ngā iwi hei oranga mō ngai katoa. Ko ka hiahia huki o ka iwi, mō wā rātou ake tākata, mō rātou anō, kei te noho tārewa tonu. Ko taku wero nei ki te Wānanga, hea ha wā rātou mahi, I roto I e rā whaika. Hea ha tō rātou wāhi, ki roto I ka mahi āiwi. Ko tāna, e tika ai ngā hononga, me tika tonu te whātoro. Haere I ruki te kākau o te honoka, te kākau mahaki nei, kia mahi kātahi ki te iwi, ki te whakarite I tētahi mahere rautaki, hei hāpai ka tahe e rua. E ai hoki ki tāna, he mahi nui tā Te Wananga o Aotearoa ki te whakarite I ngā tauira, kia pai ai tā rātai mahi ki Wainganui I ngā pakihi āiwi. Me he me kei te whakaaro pērā tātou, kei te whakarite Te Wananga o Aotearoa I ka kaimahi, ka rikarika, ka waiwai, ka rikarika, mō ka kamupene o ka iwi katoa, mō te taha pakahi o ka iwi, a te wā ka tai atu ki tērā taumata. Tērā te whakatau ki a rātau mā e ki ana. Kāore te kumara e kōrero mo tōnā kereka. Heoi anō, he wā anō tōna me whakanui tātou I a tātou, ka tika. Kau e mataku ki te whakanui I ka mea tikana. Aha, ko tana mahi, me he mea ki tū. He tika kia whakanuia, kia kitea mai e rātou o waho nei. Kia kitea mai e te Pākehā, kia kitea mai e te motu whānui, kia kitea mai e ka takata whenua o te ao whānui. So I come back to that kaupapa of whakanuia o koutou tākata. Ko hariruroa tēnei mā Te Wananga o Aotearoa.